mwarabibonye yuko twashoboye kuronka abanyarwanda beza muri shampiyona twari ko tugwanira n'ama equipe akomeye nabo nyene yabashaka kuko niyo yari objectif ya mbere n'icyo cya mbere twari twihaye no kuvuga kurokirita abanyarwanda beza muri shampiyona y'u Rwanda. Ijoro ryakeye turimo turareba match rwose twagiye kubona tubona ikipe ya Rayon Sport biciye ku mbuga nkoranyambaga zabo. Rayon Sport yo kugura abakinyi b'abanyarwanda muri Marine bari barutse gukurayo Nkundimana Fabio wano hafi kuko no umwana wazamukiye muri Academy ya Rezabe hano hirya mu Byangabo abantu bano baramuzi cyane. Baguze Nizeyimana Mubaraka ni umusimbura wa Mbonyumwami Taiba numwe mu bakinnyi bamaze igihe kinini na mbere yuko Taiba agaruka mu ikipe ya Marine numwe mu bakinnyi bagiye bayifasha mu bihe bitandukanye. Rayon Sport muri gahunda yo kugenda yegeranya abana bakiri batoya cyane b'abanyarwanda bafite ubwo bushake bwo gukinira abanyarwanda nkuko babaye muri recommandation za Haringingo ndetse na directeur technique wabo wo kugura abanyarwanda benshi bafite ubwo bushake kuko Haringingo yo mu byiyumviro bye avuga ko abanyarwanda rero batwara shampiyona kuko abanyamahanga hari limitation kubijyanye no kubakinisha mu kibuga akavuga ko aramutse ufite abanyarwanda beza byagufasha kuba watwara igikombe cya shampiyona. Na Nizeyimana Mubaraka muri ya migurire ya Rayon Sport yo kugura abakinnyi abantu benshi batabonamo za potential zako kanya zo kuza bagahita batanga umusaruro babona ko ari abakinnyi wenda bazatanga umusaruro mu gihe kiri imbere ariko muri gahunda ya Rayon Sport nshyashya yo kugura abakinnyi bakiri batoya kandi b'abanyarwanda bazakina igihe kirekire mu gutegura equipe iri imbere babongeyemo na Nizeyimana Mubaraka. Aksendaza kumubaza mukanya kuko ikipe ya Rayon Sport ku mbuga nkoranyambaga zabo bakimara gutangaza ko baguze Mubaraka abareo hafi ya bose babonaga ko bacitse intege. Urebye commentaire zose bavugaga ati umukinnyi avuye he nta cyizere bitanga ariko mbere ko ngira ikintu nkubazaho reka twumve umutoza Haringingo Francis ku munsi w'ejo yagiranye ikiganiro na team ya media team ya communication y'ikipe ya Rayon Sport cyane n'ubundi bamubaza ku bantu badafite icyizere kuri aba bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport iri kugura asubiza muri aya magambo. Izoba muri saison muri zimwe zabaye nziza kuri Rayon Sport kuko ni saison twatanguye kwitegurira novuga n'indi taratangura twatanguye kugira plan mwarabonye ko twaronse directeur technique yaje kuturenforce yaje kutwongera ubumenyi yaje kutwongera imbaraga twatanguye kuvugana kera atarashika dushaka kubaka no kuvuga ADN equipe ingene izohora ikina equipe nkuru ariko no mu bana duhereye mu bana tukigisha filosofi ya Rayon Sport dutangura rero kwitegura kare deke shampiyona yarangiye twaciye dutangura kwinjira gukomeza akazi twari twaratanguye twari twaragize scouting y'abakinnyi ubwa mbere ku ntumbero twari twihaye yari ukurokirita abanyarwanda beza bashobora gufitinga muri filosofi tugiye kugira kandi mwarabibonye yuko twashoboye kuronka abanyarwanda beza muri shampiyona twari ko tugwanira n'ama equipe akomeye nabo nyene yabashaka kuko niyo yari objectif ya mbere n'icyo cya mbere twari twihaye no kuvuga kurokirita abanyarwanda beza muri shampiyona y'u Rwanda hama tugashobora kujya ku ntambwe ya kabiri tujya kuri kurokirita abanyamahanga kuko isoko y'abanyarwanda ni ntoya cyane nicyo gituma mwabonye twashoboye kugira n'ingoga dutwara abakinnyi twari dukenewe cyane bari primordial n'izindi ekipe zarondera kuko isoko y'abanyamahanga ni niniya rero ni saison nuvuga turiko turitegura aho tugeze turacyari mu kwezi kwa gatandatu ariko nibaza yuko tumaze gukora ibintu byinshi gusumba uko vyahora kuko twaramaze kuba dufise ide ya equipe tukaba dufise n'ingene tuzokina ni ikintu gikomeye ariko kandi turacyabandanya urumva sekafiraza mu kwezi kwa karindwi de shampiyona izoza mu kwezi kw'icyenda murumva gushika ubu turacyafise n'umwanya hari turacyari ko turascoutinga harabakinyi turiko turarondera b'abanyarwanda dushobora tuzoranforsa
turiko turavugana nabo. Hariho n'abanyamahanga rero bazoza kuduha iyo support tuzoba dushaka, kuko ikintu gikomeye cyane nashaka kuvuga, abanyarwanda nabo nyine bashobora gukina nuko abantu batabagirira icyizere.